Bok ljudi, evo me opet, danas nešto malo drugačije, Adidas je izbacio neke nove šuze, pa su me nazvali i pitali da li želim brijati po gradu s nekom cool ekipom. Tako da evo, sad idem do prvog gosta, idem vidjeti ko je, malo se podruškati i tak, idemo malo zvivat po gradu. Ajde. Evo Marko je doletio, ja sam mislio da je već tamo. Bok, prosto, Bok. Ja sam Marko, drago mi. Tako da on izgleda stariji od mene. Ja izgledam star. Što je dobro kad si mlada, izgledaš stariji, ali u onom trenutku postaje loše. To se nekako dogodilo spontano, nije da sam ja nešto pretjerano kao birao šta će se desiti, nego nekako u srednjoj školi sam išao na dramsku i nisam baš bio najuspješniji u učenju. Što više, bio sam prilično prosječan. A jedina stvar koja me jako veselila je bila ta dramska. I onda sam shvatio zašto ja ne bi u životu to radio, jer kao ako imaš nešto što te veseli, to radiš s lakoćom, kao možda bi trebao to radit, ne? I tak sam ti... Šta znam zapravo... Evo sad ću tebi po Gojiću da izlaziš. Ovak, rekao bi Roksa. Nema ništa reći dok nisam gotov. Pazi, opet moraš uzeti obzir da sam 9 godina živio u Splitu, ne? Tako da ta cijela scena, pazi, ja sam izlazio u Zagrebu kad se izlazilo u Mango i Papaju. Ti znaš kad je to bilo? To je bilo 2003. godine, 2004. 2005. Imamo za moj kanal jedan video. Hoćete biti u video? Isti iz Zagreba? Da. Kaj vi trenirate? Za Pogojiću Taekwondo? Znam, ne. Kuži, ja sam trenirao Taekwondo 8 godina, znaš. Što jesi, stvarno? Da. I fakat nisam bio talentiran za to, više ovaj nos kao slomljeni kao malo. Ne kužiš se, ne kužiš se. Ne kužiš se, to je to. Ne kužiš se kao iz njega, dobro, nebitno. Ja isto idem svojim poslom dalje, drago mi da smo pričali. Također, hvala ti kaj si izdvorio vrijeme za... Ništa, da pačete. Sad idemo do Dežmana, jedno fino mjesto. Jedno mjesto gdje se zadnjih par godina postalo neki mikrocentar grada gdje se okuplja ekipa, idem se naš s Lidijom. Ja tamo moram na WC, što to fino spiše. Ste čuli? Kak si, šta ima? Ja, drago mi je. Kako si ti? Uči se Marko, a ti si tu. Išla do Smroka ikad tuda? Da. Jesi, po Dubrovku? Da. To je suludo, kužiš. Išla sam ti skroz gore, našla sam onu ribu, onu šumu. Koju ribu? Aha, možda ni ti ne znaš. To ti je kod onog fakulteta likovne akademije, ja mislim. Skroz gore, se penješ. Da. Kao prema Smroku? Tako je, i onda skreneš negdje lijevo u neku šumu. I hodaš tom šumom, malo je čak i scary ispuki. I jedan put imaš neku ribu. Ne znam, moraš u Google. Znači, što najveća fora, Japanac je bio u Zagrebu i snimao video. Ono kao ubrzani, da, i to je snimio i ja pojma isto za to nisam imala. Ja sam, znači, Japanac mi je otkrio gdje je neki dijelove Zagreba. Evo, sad si ti meni otkrio. Evo vidiš, a ovdje možeš dobre fotke. A to je dobra lokacija. Da. To ti ja njega, snijam, evo, snimi. Jebi, Bokstar, ekipa, kak ste? Čuj vid, ova nova, srednjaci. Fenomenalno. Ne, fenomenalno. Ne idem tražiti bolje mjesto da sam rođen. Sve. Ekipe, kvartovi, brije, super. Super. Banite u Kerempuh, a kad dođete radim tamo. Stavaj. Drago mi je. Damir, evo, ako hoćeš da pamtite, sad ga znaš. Može, Damir, vidimo se. Snimajte dalje, ekipa, bogo. Kuš, oni mene vide na videu i oni mi osjećaju da oni mene znaju. Da, kuš, jedan mi je puno lakše uletiti, sigurno tebe groj ljudi prepoznao. Ali se kao sti javite. Ti se ne, kužiš, kaj. Svi mi onda pišu, vidjela sam, kako ti se nisam htjela. Pardon. Da bi ti, iz profila da se vidi kao... Ja vas! Jesus, ja njega znam. I danas mi je isto jedna cura koju praktički znam preko Instagrama, a nikad se nismo uživo upoznala i danas smo pile kavu. I ona meni se točno je to, kao tak sam ti zamišljala, tak se i predstavlja.
predstavljaš kao i baš mi je drago da nisi sad nekako drugačije uživo. Bilo mi je super, baš mi je drago da smo se upoznali. Hvala ti na vremenu. Sad ću te ovako, ja tebe znam! Može, bići. Stanislav, drago mi je. To je Pipin. Njega bi trebao na prednja. Je li to sad problem? Nije, možemo. Jer je inače to opasno na socijalizaciji i nadam se uskoro pas pomagač. Iz Silvera, da, tako da imamo neka pravila koja moramo se pridržavati. Bio sam od doma, radio sam, završio što sam trebao i evo me. A na kraju je bilo sve ono closed, kao imaš cijeli dan, možeš, stići ćeš, to je tek navečer i na kraju ono, 9 sati, juri, brže. A ti živiš u Zagrebu? Knežija. Knežija. Pa evo, sad sam s Lidijom su bili i Lidija isto na Knežiji. Super Knežija. Imaš neku anegdotu iz Zagreba? Kad sam tek došao i sad odakle ste imali? I kao iz Mostara još nisam imao možda imao ovak naglasak. Doduše živio sam i iz Splitu, tako da sam pokupio apsolutno sve što se može pokupiti. I kao odakle ste iz Mostara? Kao, a je li vi dolje, kao ono, još puške imate? Znači, ko te to pita, gdje to bilo? Taksista. A taksista? Ja, molim? Pa kao dolje je ono jako loše stanje. Ja, ne, ono šta vam je, ono, ne, apsolutno ne. I to, i često mi se stvarno zna dešavati kad dođeš tako u Zagreb i pričaš sa pravi action iz Zagrebčana, kao dakle si, kao iz Mostara, a iz Bosne. Nisam iz Bosne, iz Hercegovine sam, znači ono. I to su neke note koje se jednostavno ponavljaju. Nisam se dugo vozio tramvajem, reći ti. Fakat, ja svugdje mi pehaka. Ovo je prvi tramvaj valjda ove godine. Hvala ti kaj si se... Bilo mi je drago. Da. Bilo mi je drago, uživajte. Može. Pipi vas isto pozdravlja. Uživajte u Zagrebu. Može, hvala ti kaj si tvoj... Vidimo se. Ćao. A ne tu. Bog! Vidi, drago. Ana, drago mi je. Bog, se razli. Vidi, drago mi. Ovo je Frane. Bog! Pa ja živim u Varaždinu, znači sam iz Međimurja, iz Nedelišća, ali sam se preselila prije 4 godine u Varaždin. I dobro poznam ovaj kolodvor. Ali gle, sad vremena je autom, nije sad neka ono... Da, vrlo blizu zapravo. Da, vlakom je 3 sata. Što stvarno? Da. Isuse Bože. Je. Kaže, kaj si dešava? 3 sata. Da, ja sam na primjer tako rijetko na ovom kolodvoru. Jedno kaj se sjećam, ne znam da ste gledali tog James Bonda. To je bio jedan sa Sean Conneryjem. Dobro. I onda on ima kao Rendezvous in Zagreb. I onda on ima tajna scena kao, mislim nisu to snimali, ne kao Zagrebački kolodvor. Dobro. I onda svaki put kad se sjedim Zagrebačkog kolodvora, ja se prvo sjedim tog filma. I te scene, da. Znaš, evo i to je super, to je prednost Zagreba. Znaš, kad živiš u Varaždinu, Varaždin je svima prekrasan, a za nekog ko se često fotka i puno fotka i živi od bloga i od Instagrama, imaš 3 kadra. A Zagreb je Zagreb, znaš, to je ipak ono, možeš isfurat, ne znam koja je ulica u pitanju, ali 3 influencerice, nije vic. Jedna stoji na početku ulice, Frenca ju fotka, druga stoji 3 metra dalje, Frenca ju fotka, znaš ono, sve u istoj ulici, da, isti dan. A gdje je ulica? Ej, tu smo, kaj kasnimo? Jel moramo... Zabrinuli su se, di smo? Nestali smo. Da. Nije kvart priča, ali je nešto drugo. Biće na kanalu. Može, jedno čekam. Hvala, vidimo se. Ćao. Bum. Hvala ti puno, bilo mi je jako drago. Također, hvala, bilo mi je drago. Vidimo se. Doslovno. Da. Ja se volim družiti s ljudima koje ne znam od prije, nekakvi ono, malo nešto drugačije, nisi sa poznatim ljudima nego s novim i siguran sam da će se izroditi neka prijateljstva iz ovog. Hvala Adidasu kaj nas je spojio i hvala vama kaj gledate, vidimo se uskoro u nečem novom.